Wa man tazawwaja imra'atan limaliha lam yazidhu Allahu illa faqran. Dabuna Kanjeng Nabi mun pada orang laki abini keng margana ajeling dunyana. Engko abini A, si A misalnya. Ara apa mi abini si A? Pola na anak andreng soki cek soki na. Jadi abok ada jadi nyaman dekik lah kempang. Mobil nyaman ngangkui. Kelampi lo nampu meleh, ini yakin. Pokok bayangan lah sema nyaman melolo. Jadi abini margah sokina. Dawuna Gusti Kanjeng Nabi lam yazidhullahu illa faqron. Orang mun niat tengah nikah maka tak itambahin sarang Gusti Allah kecuali sajan fakir, sajan fakir, sajan fakir. Cang aba, cang bayangan aba. Abini A, arapa mi abini A, marga se arwa cek sokina. Jadi nyaman aba kelang numpang. Akhirnya begitu gabin ternyata sebini tak belas dak selake. Walaupun sebini soki, walaupun keluargana soki, tapi marga keluargana tak ngangkep dak selake. Yang kep orang embu, bahkan yang kep orang ke ngampung akhirnya epak tempak. Irosoro cepon gelet sajan fakir, sajan fakir, sajan fakir. Anapa margana? Marga kleromi leta khayyaru linutofikum pele demuna Kanjeng Nabi nutof ni kan manih maknana. Tapi saya maksud orang bini saya kebayah tempat sandarah manina sampian, rajina sampian. Wa man tazawwaja imra'atan lihasabiha lam yazidhu Allahu illa dana'atan. Pada sarang gela mun orang laki abini keng marga keturunan, marga sebini keturunan darah biru, marga sebini keturunan orang muljah, maka lam yazidhu Allahu illa dana'atan. Tak kira itambah sarang Gusti Allah kecuali sajan enak, sajan rendah, sajan rendah. Terus saya milih saya imah. Saya nomor 4 dabuna Kanjeng Nabi, wa man tazawwaja imra'atan lam yurid biha illa liyaghudda basarahu aw yahsuna farjahu aw yasila rahimahu barakallahu lahu biha wa barakallahu laha bihi. Mun orang abini kengain mun orang abini apa mi abini si A walam yurid biha illa liyaghudda basarahu. Si abini si A margana aba tero aja ge peninggal. Mun abini si A gak disa agama na kuat seengke bisa make aba bisa aja ge peninggal tak aceling dek perkara haram. Auliyah sunah farjahu otaba karena tujuan male aba tak kala kalaban syahwat. Auliyah sila rahimahu otaba karena tujuan male asampung bala mun tepak nilai agak dintok damun Kanjeng Nabi barakallahu lahu fiha wa barakallahu laha fihi. Maka sarang Gusti Allah selake ipadati barokah dak sebini ipadati barokah dak selake. Jadi termasuk dari cara atau dari penyebab keluarga kak dintok barokah orang lake penter ka angkui nyareh calon bini. Jadi kayak lake tak usah putus asa sampean. Jombloan pun tak usah kini ateh sampean nikah orang laki sampean berhak ke angkui milih. Lo ikan dain bi timur ngalle ke Cibara, lo ikan dain bi Cibara ngalle ke Cilau. Sepenting kengain seepele beni ratina, seepele beni sokina, tapi seepele agama na alhamdulillah. Engki menabi mangki orang bini seratin sesoki sebagus agamana. Saya nama tak saya. Beda nih bini nggak nikah. Beda.
Alhamdulillah mana ibadah.